Kulesikhathi bazalwane sitawucela abantu abasha njengoba esathi ukuthi inkonzo namuhla ihola abantu abasha. Abantu abasha kulesikhathi labanebufakazi. Haleluya. Umkhuleko omusha lonebufakazi. Kulesikhathi sitawucela bedenempilo. So coming to the Lord now is no longer coming
satisfaction. We come and we always think, what if we have fathers without TV by? Understand? And as a youth, they'll always say in devotion as fathers. And it's become common with this year, because we're scared to share what we're going through. We're scared to actually go to our parents and say, Mama, this is what I'm going through and I don't know how to get out of it. But what I'm urging is to talk to your parents. Yes, you are afraid of being judged and all that, but they are the wisest we know. Never about this backward. They won't judge you. As I'm standing before you, as healthy, I'm alive, I'm kicking. But it's not yet Shalami Kawan, it was never been from the beginning. I can say it's what the hotel like here and there, but they never knew what I was going through. Only God knew my prayers, and only God knew when I spoke to him today. So I'm urging with you, as parents, as young people, we check up on the people we care about. Because we love our children today, but if that's been spent enough, they say that enough. Depression is the soul of those, and I was once the happiest soul in life. But now I was down by depression, and at some point, you always think you're nothing. See, guys, toxicity is not people that, and our friends will not take us serious, but don't you have time. And will not attend to that person who should be thinking that I'm there for him. He or she is always making choice. So at the end of the day, I'm grateful to be here. I have a lot to say, and I think I'll take the whole service. But if it wasn't for God, if it wasn't for Father, I would have pastors. I would have said Hallelujah. Yes, hallelujah. Are you ready? Are you ready? Hallelujah. Ubaba nyamazi upiti bamini ukumtala shigele. Ubaba nyamazi upiti bamini ukumtala shigele. Yeah.
church where it's full of hypocrisy that we read all about. You are saying you are what you preach, but you no longer practice it. It's funny how we always judge other people for their actions, but we do not know what they're going through. We always say this and that, but we do not have clarification of how the person is dying inside. I fear that you'll be thinking that I'm reciting, but I'm speaking facts. I'm speaking about how you come to the altar and pray for the forgiveness of your sins, but you're failing to forgive your neighbor. It's funny how we always speak words that we do not even relate to, saying, "Mpanami kutawulunga." You do not even know what that certain individual is going through. But you have the audacity to say, God is there, you do not know their prayers. You always say, "Ngiyamazi umhlengi wami," but you're always contemplating if there is a God. But I do not speak to you today saying, I am shouting, but I want to tell you that whatever you're going through today is the reason you speak your story. Your words are what you are, and your past mistakes do not define you. Thank you. It's a compliment. Hallelujah. We are penvuka bese sewuyasinziswa. Bangadepoti kuthawu. Usinzisiwe kodwa solo akaphenvuki. Hallelujah.
ngeke ihambe todwa kulingisa tiya nashukela ngeke simuphanze kunasa tiya lodwa kodwa tiya utawufaka yini haleluya ngicela singakashumayeli sihlangene nathi liculo leli ku-199 haleluya sibonge ufakazi lo ufakazi uNkulunkulu uyakhuluma sebavele sesiwami lapha sovele sowushumayela haleluya ngakhuluma emagama ngicabanga ukuthi atshawuba 300 bese sengene ngenza lapho mthenani bese senyangisa haleluya ngicela sabele liculo 199 lokuyintimi yethu namuhla kule nkonzo yebantu yabasha kusuka emandleni kuye emandleni, kusuka engazibulweni kuye engazibulweni, kusuka ebungcweleni kuye ebungcweleni. Nanamhla ekuseni babe lonemandla onke sesikhona babe sesisenthaleni yakho sinakade site uvakile lapho babe asikalanzi wena babe
kodwa sitawulalela ilizwi lakho uNkulunkulu wethu. Nanamhla ekuseni Babe sibonga uNkulunkulu ukuthi awubithi umhlangano ongeke waba khona wena Simakadze. Awubithi umhlangano ongeke wakhuluma wena Babe. Nanamhla ekuseni Babe wethu lonemandla onke setawufunza leli lakho Babe. Bani nathi uNkulunkulu wethu ngicela Babe kunasisikhathi kukhuluma leli lakho ngakhulumile ngikwatiko nale ngakufunza kodwa akukhulume wena Babe usebenzise mina nanamhla ekuseni Babe lonemandla onke siyathanda uNkulunkulu siyathanda uNgcwele nanamhla ekuseni we salute your holy name in the mighty name of Jesus. Amen. Bazalwane singakangeni evini lanamuhla ngicela kulesikhathi wendisa umlayeto waNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyabishana isibabe sesingena evini lanamuhla njengoba esathi kahle ukuthi inyanga yebantfu labasha. Kune mlayeto lengathanda kuwendisa kulesikhathi ngicela sivule Esther chapter 4. Esther chapter 4. Sitova umlayeto wanamuhla. Esther chapter 4. Sifunze verse 12 na verse 14. Wathi kube Mordekhai atshelwe yonke inkulumo ya Esther. Waphinze wathumela livi kuye wathi ungacabangi ukuthi ngobe wena ulapho esibhodlweni utawusinza nakubulawa onke emaJuda. Nawuthula manje kulesikhathi lusito nenkululeko yemaJuda iyaqhamuka kulenye indzawo. Wena nemndeni weyihlo utawubhujiswa. Empeleni ngubani nje lowatiko ukuthi mhlawumbe wena wentelwa sona leso sikhathi ukuthi ube yinkosikazi lenkulu. Haleluya. Ngalamavi bazalwane ngiwabhekise kubantfu labasha. Haleluya. Ukuthi uNkulunkulu usimise kulesikhathi ukuthi sibe bukhanya, sibe sibane nesibekwe ngetulu kwelitafula hayi ngephansi kwelitafula. Haleluya. Sithola lapha kufuna kubulawa sive semaJuda ngoba Esther uhleti esibhodlweni, uhleti endzaweni lephakeme ucabanga ukuthi lenkemba uma yehla yena angeke imu-affecte. Kodwa sithola Mordekhai uyamxwayisa ukuthi hey ungacabangi ukuthi wena njengaloku ulapho utawusinza. Nanamuhla ngifuna kutshela umuntu lomusha kuthi uNkulunkulu lapho akubeke khona ukwethembile kulesikhathi sanamuhla. Wethembe wena akakathembi bafundisi kodwa uthembe wena ngobe uthi Jesu nakavuka hambani niye ushumayela livangeli hayi kuthi bafundisi. Haleluya. Uthi kungenteka wena wentelwa kusinzisa kulesikhathi. Nawe umuntu lomusha ngichazwe ufakazi bathathe wethu ukhuluma ngendzaba yekujajana, ngendzaba yekuthi sibantfu labasha we are so depressed kangange kuthi bantfu labane stress, bantfu labane depression, bantfu labasha. Haleluya. Asilali ebusuku bazalwane. Naba bogogo nawungabakhanzi ebusuku bayahona batilalela. Thina nani abehle utho. And inqumbi yebantfu lababulawa nome labafako kulesikhathi are the young people. Hallelujah. I-depression isithethe kangange ukuthi sisaba nange kukhuluma ngobe ngitawutshela makehla mini ngivese kafakaza nayo. Lapho ngiyaphuma emnyango ngithi siyadlala. Hallelujah. Kodwa wena uNkulunkulu
kubheke kulesikhathi ukwethembile. Lebeka ukukhuluma dzadzewethu ukhuluma yona sibili kuthi wacabanga isuicide kodwa akazange ayenda. Namhla ukufula ufakazi ukuthulela wena nami ukukhomba ukuthi uNkulunkulu ukhona, emandla aNkulunkulu ayasebenza. Haleluya. Umbiko bazalwane bengekho yevini kuthi uNkulunkulu ukumise kulesikhathi ukwethembile. Kufike inkumbi yedimo emhlabeni. Sike safunza enyangeni lephelile bantwana iyuthi lengu-21 yangena enyobeni ethaveni yafa. Haleluya. Wena bongekho khona uNkulunkulu ukubheke kulesikhathi kuthi wena usengaletha kukhanya labanye bantfu labasha labakhona. Haleluya. Ngumlayeto bazalwane singene evini lanamuhla. Ngicela isizwe longathi inemandla ngikawona for 15 minutes la. Ngifuna sikhulume practical. Haleluya. Ngoba bazalwane kufuneka kuhle ukhuluma ubekisa. Ukanikhanza ukukhuluma wethu babheke phansi ubavula leyo. Ngicela umuntu omusha ekhaya not alone. Hallelujah, bazalwane. Namuhla sithola inzaba lematima, inzaba leyokholi, inzaba yesiphambano. Kulokha lapho sifunze khona lithi lo ngejazi isiphambano sakhe angilandzele angeke abe ngumfundzi wami. Haleluya. Inzaba yethu yanamuhla ikunasi isiphambano bazalwane. Lesiphambano uma usibuka sime ngaso. Lesiphambano siyakhuluma. Siphambano usethala noma usenkonzweni noma ungekho enkonzweni. Haleluya. Ingakho lombhali lobhale lelihubo 199 ubhala lelihubo ngicabanga ukuthi bese kasibukile lesiphambano wasindadisha. Haleluya. Sewuyabhala ukuthi phala siphambano sakho kuze kube bubuphi kusemfele. Haleluya. Naso umzalwane siphambano sakho uyasephala noma kunzima noma kuyehlela uyasephala noma bakuhleba enkonzweni noma bahlekisa nawe awuwi naso ngoma uwa uyasephala. Haleluya. Ngoba lesiphambano siliphawu ngulapho salandwa khona nasingakhuluma ngelulwimi lwanamuhla singathi we are the evidence of the cross. Haleluya. Lesiphambano uma usibuka sakhiwa sehla sase siyehlukana kusho ukuthini? Kusho ukuthi uma ufika kuso lesiphambano uyehlukana, uyaphambana, uphambana nenhlebo, nemanga, nezondo, nebutha, nenhlitiyo lembi. Ngakubala kunyeni Galatians 5 verse 25 ngoba sewufike esiphambanweni. Haleluya. Ingakho intolo sikhanze bogogo wethu bahlabela ingoma lethi noma kuye hlela noma kuye yunga sizobambelela esiphambano. Ebazalwane kuyabambelelwa esiphambanweni. Haleluya. Timothy vuka noma kunjani kodwa uyabambelela noma kuyehlela ngoma usibuka vele ukamba lengoma siyehla phindze siyenyuka kodwa uthi mine ngitawubambelela. Haleluya. Na Jesu uma unganaka kahle basi labafunze liBhayibheli kabanti bathi wasephala wawa emahlandla lakamu-39 kwasi lokwaka-40 wafika lapho bekayawubethelwa khona lobuwa bekasikhomba khona kuthi vele uma usiteshile lesiphambano kuyawiwa akusiko melula kusuka lapha
ngemuva. Haleluya. Kodwa akusho ukuthi lokuwa kwakho sale uwa umbu, sale uwa umphelane. Haleluya. Ngoba sinehlobo bazalwane labamemukela Jesu. Bayenda esonvele. Baweva lamandla ngoba nawusathanza ukumukela Jesu. Uke umvungathi ngabe uyafakaza, ngabe uyasukuma. Babone bantu ukuthi lento bephethe ngiyo. Kodwa namhla sikhuluma lesiphambano sesiwile. Haleluya. Lo mvuso uyafika esonveni asinakalele ishumayelo abe motivated angabe transformed. Haleluya. Uma kuthiwa utawuthola imoto, utawushada, utawuba nemuti, abe motivated. Laba uthakathi kathabo batamiyekela aphume amotivated angasi transform ingase kuwele isiphambano. Haleluya. Kodwa namuhla siyabika sibitelwa esiphambanweni. Uziwathala isiphambano sakho. Angeke umlandzele Jesu ungakethali lesiphambano. Haleluya. Ingakho ngiyayithanda inkonzo yasesheshe yemqiniso ngihlalele phansi ngayibuka ukuthi lolo wabhala ukuthi kumele umbishophi nakakuqinisa afake uphawu lesiphambano luyinto nalolu phawu lusho ukuthini. Haleluya. Ngoba umbishophi hayi ukuthi uyadibhalela nje kodwa luphawu lolu lakalufaka lapha sonke sapha luyini naphawu lesiphambano. Kuthi njengoba sesifolele uphawu lwaKristu sekumele sale siphuma silandza labanye sibalethela in the kingdom of God. Haleluya. Namhlesele indzaba yakhe isesiphambanweni. Uthi Jeremiya phendukani nishiye to uphendukela kuphi esiphambanweni. Haleluya. Kunemangotsa lebeka amabili abethele. Lenye yayinalapha lenye ingane kunesa Jesu emkhathini. Yaphenduka ngoba esiphambano sasisekele. Haleluya. Nanamuhla sifuna abantu labatawuphendukela kuJesu. Hayi abantu labatawuphendukela esonveni. Haleluya. But people labatawuphendukela esiphambanweni. Haleluya. Ngoba bantu baphendukile. Ngoba kuphenduka kwehlukene kabili bechazela labanye uthando. Ngisho mayelana ngathi bazalwane umuntu ufuna bathi uphendukile usinzisiwe. You must tell us in details. Ngoba uyaphenduka uphendukele esiphambanweni. Uyaphenduka uphendukele intweni lephi. Haleluya. Kuphenduka nabo lokho. Kodwa namuhla sifuna bazalwane labatawuphendukela esiphambanweni. Lithi sale uphenduka Jeremiya athi Luka nangabe ufuna kuba ngolomfunzi uyatidzela. Let's aba limtidzela basalwane. Udzela bakini bodzadze wakho bobhuti bakho. Nemfati wakho. Akathi ngitawutsela. Kodwa uyadzela, uyashiya. Angeke ngachaza kabanzi ukuthi ushiya nganani ngoba angibekise umfati wami ngiyamsebenzela kashadile basona. Ngiyamthatha. Kodwa kuze ute ufika la uyadzela. Uthi lomunye nakakhuluma ngoje usithatha sakho umfati. Ngisenekhaya sasa intombi ngende umfati ayumfati. Uthi usedawuthatha. Lo muntu lo lotomthatha udothi uyalenkozweni uthelele isiphambano sakho. Athi hawo babesafa levangeli ekhaya sekuphelile. Ingakho uthi Jesu dzela nemfati wakho. Kodwa ngaphambi kwekuthi ufike lapha, uma sewufike lapha uyaphenduka. Haleluya. Nangabe bobhekane soda uphuma ubhekele. Kude simlandzele Jesu sidzinga kuta esiphambanweni. Sidzinga kusethala kushisa nome kumakhada. Umzalwane lotfele siphambano umbona ngani ngoba tikhona timphawu. Umzalwane lotfele lesiphambano lithi ngoma kumakhada akahlaliswa iwenda ekhaya. Athi kuyabanza ngini namuhla. Ingani lemvo wayijoyinela wasi noma kwehle
noma kuyenyuka sewudlaliswa njani wenda wena kusawusayi kodwa siyahlabela noma kwehlela noma kuyenyuka. Haleluya. Namhla sibitelwa esiphambanweni. Munye umlamuli phakathi kwemuntu naNkulunkulu uJesu. Nalo walamulela lamamphotsa aqale aba ne-conversation. Jesu alamkhathini akhuluma amekisela. Yasilele ethi nawe siyadizeva ukuthi singalenga lapha kungebona kwethu. Jesu asemkhathini kodwa yase iyaguquka yathi cha kuzumkhumbulo la ufika embusweni. Haleluya. Namhla siyabitwa sibitelwa esiphambanweni. Busuwa phendukana nishiyeto kude info levisa uNkulunkulu ubuhlungu njengesono. Haleluya. Uthi encwazini ya-Isaya mina uNkulunkulu ngingcwele angihlali emanyaleni esonweni. Uyabona ukuthi lo uNkulunkulu lesimkhondayo akeme kanganani. Naye ufise ukuthi siphakame ngale ndlela lakaphakeme ngayo. Ingakho siyahlabelela sithi uphakeme. Haleluya. Namhla ekuseni imessage yami besesiphambanweni. Uthi kuphila kulapha. Kumele silandzele lenvosalele yale. Kude ube ngulomfundzi awuhambi ulambata. Awuhambi ungakithwali lutho kodwa uhamba uthwele siphamba. Ingakho sike sihlabelele sithi lizulu liyasetshenziswa. Haleluya. Sivela abanye batikhohlisa batikhulumela bathi hayi ngidalale esibhedlela ngehour legcina ngidawuphenduka basabana. Kodwa nayi indlela neqiniso nekuphila kusesebekiwe nguJesu Kristu. Namuhla ekuseni imessage yami isesiphambanweni lokuthi ngithi akeme lapha umfowethu ngifuna ukukhumbule ukuthi besisembuzweni besikhuluma ngani namhla besikhuluma ngesiphambano. Lesiphambano uyasephana, uyasetshatha noma kumadima bakuhleba bakubukela phansi bathi unjanjanyana bakujaja kodwa wena ubesolo usilayishile uhamba naso kusemsebentini kusekhaya kusemangweni uyasilayisha. Haleluya. Ngobe ngalelinye langa bona labo labakukhuluma kabi kuyawufakaza bona bathi siyambona Kristu wakhe. Ingane ababoni wena babona lesiphambano. Haleluya. Asumphostoli Paul alili lesiphambano libuwula kulakapho kodwa lokuphila ngalesaba. Liphile lipi unale lipi lona lipi. Haleluya. Ingabo angifuni isivule amavesi inkulu but ishumayelo nayo ishumayelo yona le. Salandva esiphambanweni. Thina nawe asisayi ekufeni kwaphakathi. Sesiphuma ekufeni singene ekufeni ngoba silemukele livi sisesemhlabeni. Ingakho asumphostoli Paula kuphila kimi kuNkristu bese kufa sekuyinzuzo. Angisabesabe kufa ngoba sekuphila Kristu. Noma sengifa sengiphila Kristu. Ngubani bantu labatawufela Kristu labangeke bathi bafa babe babalisa ukuze sajazi lami elinyama nemali engayifihla phasi ekhaphethe cha bayawuthi sengigijimile libanga lami sengulwile kulwa lokuhle ukulwa kuphi kulwa ukulwa kunasi isiphambano. Haleluya. Namhleseni ngisho mayelana yami ibest esiphambanweni kuthi kude simlandzele Jesu ngoba kude simlandzele Jesu. Asilomunye umbhali you have to deny yourself. Haleluya. Kulokhuni basalwane kumlandzela Jesu. Kuyabinta especially uma umuntu lomusha ube uthi nawusi uyafakaza lapho ukhona khona basahamba nabonke labandwele ngwele sake sibone lento yakho kodwa wena ungapheli mandla ngoba vele libuwula kulababhubha. Haleluya. Namhlanje imessage yami kubantu labasha kuthi leli vangeli aselihambiseni
kona vele uma umuntu lomusha ushumayela ubukakala ngathi ulibele ungathi awuphili kahle kodwa wena uyathi ukuthi usebenzela umbuso lodabu. Haleluya. Namuhla kuthiwa asiphendukeni, siphendukela kuphi? Siphendukela kulesi phambano. Sishiya tonke tono kona asisi perfect kodwa uNkulunkulu usendele tintfo tabamelula lishite njalo asivele embi kwaNkulunkulu sidivume noma timhlophe tibovu noma tinjani tono kodwa yena uyakuhlala tibe mhlophe njalo. Haleluya. Namhla sibitelwa esiphambanweni. Namuhla asibitelwa kuthi bani uthakatha bani uloya bani ugane bani. Tindzaba letingeke tasisita kodwa tindzaba sibili munati letithi funani umbuso waNkulunkulu kuqala konke kuyawubese sekuyengetetelwa kini. Mulapho sibitelwa khona ngoba lokubambelele libandla kufuna tintfo letisebandleni sifuna kuphasa tintfo taNkulunkulu kanti yena akasekho eceleni kwethu akasekho kithi sifuna tikudla sifuna emaposition sifuna kushumayela sifuna ema-altar ingakho libandla laNkulunkulu incumbi yawo avaliwe sithethe bantfu ngobe bakwakhe ulunga lephalamende samnika ipulpiti sasishumayela kwabela libandla. Haleluya. Kodwa namuhla kuthiwa nasifuna kumlandzela asethale lesiphambano noma uwa kodwa vuka uphokophele ingakho asibomunye bambelela qinisela mphefumulo wami sekusedvude lapho siyakhona asilomunye umhlabeleli sale unyathela kancane yemphefumulo wami ngoba sekusedvude nathi sekusedvude nasingabuka lapho siqhamuka khona sekukhashane kunalapho siyakhona. Haleluya. Kuthi asisale sibambelelane kunathi tinsuku lokubonakala ungathi tinsuku tekugcina emhlabeni lapho sekwendeka khona tintfo leti-strange tintfo letihlasimukisa umtimba asitidayeli kodwa thina asumbhali ningasawasusi ke lamehlo kunanga Jesu lomqalisi nemphelelisi walokukholwa kwethu nanamqalekiseni emehlo ethu akabe based esiphambanweni ingakho Petro wambheka Jesu wasehamba tukwemanje wathi hawu kanani ngahamba tukwemanje wasewubheka phasi sewuyatwila sewuyehla kodwa kube lamehlo akazange awesusa ngabe wafika kuJesu. Ingakho namuhla sinikwa commandment kusuka-ke nini ngoba senimfonile ningasawasusi lamehlo kodwa asiphokophele esiphambanweni. Ngicabanga ukuthi emadabeni sekaku-300 njengekuthembisa ukuthi nibohle nisho ukuthi sale kugcina indzaba ngigcina ngayo indzaba yesiphambano. Kunestori sengihlala phasi kwaba omunye umfana ahamba nebatali bakhe nakwakhe nabakwakhe bebaku-inebhesity base bayalahlekela umfana wasala amile wangasababone batali bakhe waqhamuka leli mvothi yambamba ngesandla yathi awumfana umncane bakhe batali bakho wathi umfana batali bami bangilahlekele angisababona bahamba balifumbeleka idolobha bathi basahamba benza lesinye isitaladi bavelela ngasethembelini ngasimakatha lo babe bekambambe isandla lo mphako kodwa bathi nabavela abona lesiphambano wathi leave me alone I can see indlela leya ekhaya ngifuna ukuthi sasikade sisezonweni ngekubo 36
sasikade sisezonweni wafika uJesu wasibamba ngesandla wasikhomba indlela wasinaya indlela leyakhaya nanamhlanje ekuseni sisetawuthandaza. I want to pray nebandla labathi Nkosi bengathi ngisephele siphambano sami sengiyathandaza nomve uphela emoyeni kuphela sengiyazila ngidlambisane live angeva lutho ngiyalifunza live lakho angeva lutho sengindabonke Nkosi esontweni ngiyaya ngiphuma nje ngoba injalo ingani seswini lesiphambano. I want to pray nebandla labathi Nkosi leli zembe ngobe usithi asihambele emprofethi Elisha sogawula ngisithi nangithi ngiyagawula lase liyaphuma seliyawa sengiphasa umphilo ngoba uyefuthi bazalwane enkozweni lase bagawula nemphilo kaze lawo lesa bayangena babe motivated bangaphesha sonke engako ukuda mbuda uvela ngokuthi awunqobele sandohle hayi ingane sekuyini listen nalesi phambano sonke sathi ubasiqiniswa sabhalwa emabhuku ngenxa yedimo tendlela leso siphambano asiseke kodwa nyalo ngingalivula nalifuba ukuthi angithandaze nebantu labathi Nkosi bengweva namandla kodwa angisawela sengiyaya esontweni ngoba semthethe njengesiko uya esontweni kusibosande siya esontweni kodwa angisayiva ngeNkosi le. I want to pray nalapho bantu labathi Nkosi ngibuyisele kuposition ngoba thina sibitelwe ebungolweni nemuntu uNkulunkulu uma amdala wambeka ebungolweni safika sisa samshift wathi uNkulunkulu nakabuya wapenza angasekho kuposition nanamuhla sibantu sisenkonzweni simbukele Jesu maybe sinabo 20 years kodwa sewuyeva ukuthi cha angisafani nangalekhala ikhathi info yaNkulunkulu imnanzi ngobe uyayijajisa uvule kona isifiso siphuleke sakho ingabo athi yena wotalikini njalo rapidly ngesingisi. I want to pray nalabantu labo basukume beme inyawo sitawuthandaza ungabuki losekeleni ungabuki mabakho ungabuki owena ingawe lenza haleluya ngoba lethi livi laNkulunkulu esambulweni bonke lesikwendawo emhlabeni kuseyavana uyavela ukuthi you were given this opportunity but wesaba ngoba sisa sihlalele umoya wesaba nabasilofuna ukumukela Jesu sikade sibeke phasi siqala ngesibungu bese sikhanya sibuka yini lezi fear lehlangene sithi kodwa namuhla uNkulunkulu unanani ukwendele umusa ukuthi ungaphila singathandaza usukume lapho khona sitawuthandaza bakhona bafundisi batawukhuleka nani ngiyafuna ubuya khona ngiyafuna ubuya khona Oh
siyamdzinga moya loyingcwele. Siyamdzinga Jesu losibeka uyindlela yokuqiniso nokuphila. Lile belisukumile belimele nathi ukuthi angene phambi kwebandla, phambi kwabafundisi kodwa ngine phambi kwabafundisi. Haleluya. Ngoba sihamba ngikholwa asihambi ngikholwa. Haleluya. Sisetawuthandaza nangabe ukhona kwendlela phasi yamhloba akasukumi sitawuthandaza. Ngobe asathi ngoma lilanga lifuna ukugcina sihlangana namuhla kuwe SiSwati. Kodwa uma kuvuleka lithuba leli njela sibone isimemisi. Haleluya. Nesasukumele isele inyawo cela abafundisi babengakabi ayokuthandaza namhlanje ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyafuna ukuya
wedlule kozimjulize umfundise kuthi nangemuso ngoze akhulume nomntawuthi usende silibandla siqhubekele kuwo zokuzicela ukuthi thoba egameni laJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Bazalwane, good day. Mfundisi wasn't aware that we still haven't begun receiving both kinds. But just for today, Mr Ntokozo, bring us in the Amen. Thank you. Asithandaze kanikanye paragraph 88. Babe ndikati amandla sicela kuwe Jesu Kristu inkosi yethu uwesibenda eloninawo sibele noma ngcwele sazisele kumonikosa. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and the love of God and for his Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Siyabonga.